ɗum ɗo ko Ziaara to Matam baɗo e kala hitande sanga oɗo waktu e gardugol ceerno mohamadou samassa ko khalifa labtuɗo ko neɗɗo teskaɗo e diine l'islam. Oɗo Ziaara fuɗɗi ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeenan ɗo ene e legal gotal e nder Matam ene wiye gurel sérigne. Kono hande Ziaara o artirama e dingiral ene wiye halwar teskama ni dingiral ngal hattanani jamanu o. Ngal potital yuɓina e nder wuro men ene wiye Matam. Leyɗele dowlaji Afrique ene jiye e ngal potital ko wayno Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée Conakry, Gambie, Congo ha ko wayno Europe et États-Unis d'Amérique. Ceerno Mouhamadou Samassa noon oɗo ñalawma hande ko ñalawma makko minen noon min gari miɗen gari e yamirore khalifa o Ceerno Mouhamadoul Bachir Mountakala ha Cheikh Oumar mbeɗa wonde afa makko biyeteɗo Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir wondude guelongal bara wondude Mountaga Habibou ɗum Cheikh Oumar mo Mountaga ɗaha wondude Mountaga mo Hachirou Madani machallah komin délégation timmuɗo arde e giɗo makko sehil makko mo rendi fofof mo rendi yidde mo rendi Ceerno Ahmadou Baro hoore ñiiwa ɗum Ceerno Mouhamadou Samassa. Ni hen kadi diɗɗal walla délégation présidentielle gummintoɗo yete président mawɗo hoorejo leydi ndi Macky Sall e gaddugol Samba Diobène Ka ko jagorgal kalfinagal gaynak. Ngal potital julɓe ceerno ene heewi ƴettude konngol tawa kadi haaldata ko e lowɗele hokka lowdi e lowdi men hikka noon ɗum ni koko fati e la nouvelle technologie woni ko karallagal kesal yimɓeɓe kutorto hande woni Facebook e WhatsApp. Ɗen ɗon message uji walla ɗin vocal uji baɗeteɗi e nder WhatsApp yimɓeɓe ene poti wattude hen hakkillaji mumen no fewi. wona morgo watto yimɓeɓe wona morgo kuydem hôpital morgo taxul nga dem kono eɓe gandi waɗat mu ne waawi xam ne ne dee mun te ñàkk luy am la koɓe mbawi safara fof mu ne liñ mën a faj lépp nag koɓe poori fof mu ne liñ foor lépp hôpital o ko mawɗi mu ne hôpital bi li muy rëy rëy ala sago morgo tan waaye morgue bi la foog ñu tabax ko fa parce que dañu xam ne am nañu fa war a def mu ne lii sëriñ si wax mu ne lii ñi wax fekkee lii rek baax lii yëpp baaxul àdduna bu taxa baaxal àdduna mu ne moom day yaakaar mu ne ci baax ak xeet yi mu ne ndax ci ëjoo lay xeet bi baaxee kono ene suusna mu ne waaye nag dana tax ndajelee sono so waɗi ko audio mu ne nit ki bu la defee audio rek hay sa wawaɗo haala mu ne xay fekkoon te yow munoo wax anda tan goto mu ne bu yàggee nga jël góorgóorlu nga jéem a wax pour ko wiima ko gis nga liñ la wax ñu nga góorgóorlu ndax nga mën koo xam ay alsaɗoɗo gorko gis nga yow mooy góorgóorlu donc noon a wawa haala comme que yow xamee buñ la wax xamuloo wax anda bonani xamoo lu bon ko bone bonɗo mu gonɗa ne ko boobaa yow koo waxee yaa ngi ko ci wax Ko gayniri haala ka ko wiide hayso taw en mbawa woppude yatowde eɗen mbawi ustude ko wayno wadde hen konngudi ɗi peewaji e jertinde yimɓeɓe ko joguiɗen ko e yimɓe moƴƴuɓe ko joguiɗen ko e gueɗe moƴƴe so tawi ɓamtani leñol meɗen walla wona ɗiɗon vocal uji mbawi ɓamtude leñol meɗen ɗum noon yimɓeɓe ene poti wattodirde hakkillaji no fewi ganden ko mbaɗɗen hen ganden ko jahaten ken hayso taw en mbawa woppude yetowde eɗen gandi holno kutortoɗen. Matam Amadou won pour la radio télévision Fulɓe international.